ngubu ibihugu by'ibirayi bigiye kuganira na Iran ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire. Ayatollah Ali Khamenei yasubije Trump ko Iran idakangika, ati nta kumutera ubwoba. Macron nawe yagaragaje ko gukura Ayatollah Ali Khamenei ku butegetsi yahindura Iran nka Libya na Iraq. Indege 50 zarashe Tehran. Ibi kandi biri kuba bikagira ingaruka kandi zikomeye ku baturage. Nagira nkubwire ko hari impanga eshatu zavukiye mu bwihisho. Ibitaro bya Ramban muri Israel bimwe muri byinshi byimuri ibikorwa byabyo mu bice byo munsi y'ubutaka kubera ibitero bikaze bya Iran. Umubyeyi yabyariye impanga eshatu muri icyo gice bagiye kwisha. Turarebera hamwe kandi n'ibigezweho mu ntambara ya Israel na Iran yinjiye mu munsi wayo wa karindwi. Mwibutsa kandi ko nyirizina n'ingiye y'umunyamugu udasanzwe uvuga ku isoko y'amateka ngasugongera ku mico ndino ridacogora umuhamya w'ibihe n'imigambi. Inyina amatwi yumva byose ndi nyine usanga hose ndingo bidawushendinga gitanyeganyega ndumugano w'amagambo ndindirimbo y'isoko n'amasunzo. Rumunyangiso nk'inyange, umunyamitima w'ingabo za Kirima, ndino ritarambirwa, indangamwe itarunduka, ndisoko itagabanuka, ndavuga ngo kurigile plava eye ne Ekazi. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu Bwongereza, Ubudage n'Ubufaransa bagiye guhura na mugenzi wabo wa Iran i Geneva mu Busuwisi, aho bazaganira ku ngingo ijyanye n'ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire. Biteganyije ko abayobozi bazahura kwa 20 Kanama 2025 bazabanza kuganira n'umuyobozi ushinzwe politiki mpuzamahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union, Kaja Kallas, mbere yo guhura na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran. N'ibiganiro aba bayobozi bagiye guhuriramo mu gihe hashize iminsi 7 Israel itangije irambara kuri Iran. Ibitero Tel Aviv bavuze ko ari byo kuburizamo umugambi wa Iran wo gukora intwaro za kirimbuzi hifashishwa ingufu za nucleaire. Ni intambara imaze kwangiza byinshi birimo guhitana bamwe mu bayobozi bakuru ba Iran barimo umugaba mukuru w'ingabo Ali Shadman wari umaze iminsi 4 gusa ashyizweho asimbuye Muhammad Bagher nawe wari umaze kwicwa na Israel. Kugeza kwa 18 Kanama 2025 hari hamaze gupfa abarenga 230 ku ruhande rwa Iran n'abarenga 25 ku ruhande rwa Israel. Ibiganiro bigiye guhuza Iran nabo mu Burayi bigizwe mu ruhare n'ibindi bihugu birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu nyamukuru yabyo no kumvisha bite Iran ko bakwiye kugaragaza ko bakoresha ingufu za nucleaire mu bikorwa bitagamije inabi, no kuvuga ko hatagamijwe gucura intwaro za kirimbuzi. Ibiganiro kandi bizakurikirwa n'ibindi bitomoye bizagirwa mu ruhare n'inzobere kuri iyo ngingo. Aho izo nama zizakorwamo isesengurwa ku ngufu za nucleaire n'ibibazo zateza. Chancelier w'Ubudage Friedrich Merz yaraherutse kugaragaza ko ashyigikiye ibitero bya Israel ndetse agaragaza ko Iran ikwiriye kumanika amaboko bitabibyi gahura n'ingaruka zikomeye cyane zirimo gusenyuka burundu. Kwa 18 Kanama kandi minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubudage Johann Wadephul nawe aherutse kugira inama Iran avuga ko ikwiriye gushaka igisubizo gitanga icyizere ku bijyanye n'icyo igamije gukoresha ingufu za nucleaire. Ati ntabwo amazi ararenga inkombe, ibiganiro bicyashoboka cyane. Nubwo Israel ivuga ko igamije kuburizamo umugambi wa Iran wo gukora intwaro za kirimbuzi, igihe Iran barabihakana bakagaragaza ko nta gahunda bafite yo gukoresha ingufu za nucleaire ku mpamvu za gisirikare. Ayatollah Ali Khamenei yasubije Trump Iran itakangika. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yasubije Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko igihugu cye kidakangika ku buryo cyakwemera kumanika amaboko imbere ya Israel. Kwa 17 Kamena 2025 Trump yatangaje ko Ayatollah yishe hazwe, bityo rero ko washaka kumwica byamworohera, ariko ubu nta gahunda yo kumwica ngo yari hari. Yagize ati tuza ahantu witwa umuyobozi w'ikirenga yihishe n'igipimo cyoroshye cyane, ariko ahari aratekanye. Kuri ubu tugiye kumukuraho cyangwa se kumwica byaba kanya gato, ariko dushaka ko misile ziraswa ku basivili cyangwa se abasirikare ba Amerika. Ukwihangana kwacu uri kuba guke mu gihe Israel ikomeje kwica abasirikare bakuru ba Iran kuva yatangira ibikorwa y'isi Rising Lion cyangwa se Narikura. Itariki ya 13 Kamena Trump yasabye Iran kwemera ko yatsinzwe, ati kumanika amaboko nta mananiza nicyo gikenewe. Imbere y'abanya-Iran baririmbaga bati urupfu kuri Amerika, urupfu kuri Israel. Ayatollah wasomeraga ingingo z'ubutumwa bwe ku rupapuro ruzinze. Yatangaje ko abazi neza Iran bazi ko itagihabwa ubutumwa mu mvugo yo gukangana. Ati abanyamerika bamenye neza Iran bitagimanika amaboko kandi nibivanga mu rwego rwa gisirikare rwose
hazangirika ibyo batazashobora gusana. Abanyabwenge n'abazi Iran, abaturage bayo n'abanyamateka ntabwo babwira iki gihugu bakoresheje ururimi rwo gukangana. Khamenei yavuze ko Israel yashoboye kwica abasirikare bakuru ba Iran bigizwemo uruhare n'urwego rushinzwe ubutasi Mossad, ubutasi bwa Amerika CIA ndetse n'urw'Ubwongereza MI6, kandi ngo ibi bihugu nibyo biyoboye umugambi wa Amerika wo gusenya igihugu cye. Ubwo Israel yatangiraga kurasa muri Iran ku itariki ya 13 Kamena, ubuyobozi bwayo bwashinjaga gutunganya uranium nyinshi irenze ikenewe mu bikorwa bya gisivili. Gahunda yayo ikaba ari yo gukora intwaro kirimbuzi izifashisha mu kurimbura Israel. Mu biganiro byahuzaga Amerika na Iran, ubutegetsi bwa Trump bwasabaga iki gihugu cyo ku mugabane wa Aziya guhagarika gutunganya uranium iri ku rwego rwo gukoramo intwaro kirimbuzi. Gusa Khamenei yatangaje ko guhagarika 100% kuyitunganya byabangamira inyungu z'abaturage be. Ati uyu mugambi mubi wa leta zabirasi cyane cyane Amerika n'ubutasi buzwi kandi bwubashywe cyane ku isi nka CIA, MI6 y'Ubwongereza na Mossad. Repubulika ya Kisilamu ya Iran izahangana n'uyu mugambi n'ubushotoranyi buturuka ku mpande kandi zawusenya. Yasobanuye ko nubwo hari uyu mugambi, imbaraga za Iran zakomeje kwiyongera haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Ati ndagira ngo menyeshe abanya-Iran n'abandi bose bashaka kumenya ibijyanye na Iran no kuva uyu munsi Imana ibidufashijemo ikanatuyobora, tuzakomeza kugira imbaraga kurushaho. Iran nayo ikomeje kugaba ibitero mu mijyi itandukanye ya Israel mu rwego rwo kwihorera. Sobanura ko no mu byo yangije harimo ibikorwa remezo by'igisirikare. Indege 50 zarashe Tehran, ibigezweho mu ntambara ya Israel na Iran, yinjiye ku munsi wayo wa karindwi. No munsi wa karindwi Iran na Israel byatsanyaho umuriro, aho ibikorwa remezo biri guhinduka umuyonga i Tehran, uretse ko Tel Aviv naho naheruka gatotsi kera. Israel yarashe ahantu 20 hakorerwa intwaro za misile n'ahatunganyirizwa iby'ibanze mu gukora intwaro za nucleaire, ikoresha indege 50 z'intambara. Ibitero bikomeye impande zombi zibikora mu masaha y'ijoro, nubwo no ku manywa banyuzamo bakoherezanya ibisasu. Itangazo ingabo za Israel zasohoye mu rukerera rwo kwa 18 Kamena 2025 bigaragaza ko indege zirenga 50 z'intambara ziyobowe n'amakuru yavuye mu rwego rw'ubutasi zarashe ku bikorwa bitandukanye by'igisirikare Tehran mu masaha yarashize. Israel kandi yatangaje ko yarashe ahari imashini zifashishwa mu kuvugurura ibinyabutabire birimo na uranium no gutunganya iby'ibanze bikoreshwa mu gukora intwaro kirimbuzi n'ibisasu bya misile, byose bigamije gukereza iki gihugu umugambi wacyo wo gutunganya izi ntwaro. Iti ubutegetsi bwa Iran buri gutunganya uranium bugamije gukora ibisasu bya nucleaire. Israel mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yavuze ko yahanuye drone zirenga 10 zoherejwe na Iran nyuma yuko hari humvikanye impuruza ziteguza ko ari ibitero bya Iran igiye kwibasira iki gihugu. Iran yari yarashe Tel Aviv. Ingabo za Israel zatangaje ko Iran yarashe ibisasu bya misile inshuro 2 mu masaha 2 ya mbere yo kuwa 18 Kamena. Reuters yatangaje ko guturika gukomeye kumvikanye cyane Tel Aviv. Israel kandi yasabye abatuye mu bice by'amajyepfo y'uburengerazuba bwa Tehran guhunga uko igisirikare kirwanira mu kirere giteganya kuhagaba ibitero bikomeye ku bikorwa by'ingabo za Iran. Umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Amerika yatangaje ko Iran ari cyo gihugu gifite ibisasu bya misile byinshi mu burasirazuba bwo hagati, ndetse na Iran yahamirije ko ibisasu ifite byayifasha guhangana na Israel, Amerika n'ibindi bihugu byashaka kuyitambika. Iran yashimangiye ko hari urugamba rutangiye. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko batazagirira mu butegetsi bwa Israel n'inshuro imwe. Ati mu izina rya Haida urugamba ruratangiye. Haida ni izina rikoreshwa mu mwanya wa Allah w'abayisilamu w'abashia bafata nk'uwabaye Imana wa mbere wasimbuye intumwa y'Imana Muhammad. Iran yarashe misile 400 muri Israel, nabyo turabireba. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu byatangaje ko Iran maze kurasa ibisasu bya misile birenga 400 muri Israel byaguye mu bice birenga 40 ku butaka bw'iki gihugu kuva kwa 13 Kamena. Ibi bitero byahitanye abantu 24 ku ruhande rwa Israel, abarenga 800 barakomereka, mu gihe abantu barenga 3800 bimuwe mu bice bari barimo. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande rwa Iran hapfuye abantu 224 kuva intambara itangiye. Ubushobozi bw'intwaro za Israel bumaze gucika intege. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyatangaje ko ubushobozi bwa Israel bwo guhagarika ibisasu biraswa na Iran bugenda bugabanuka
hari bamwe mu bayobozi ba Amerika batatangaje amazina bavuze ko iki kibazo bakize kuva mu mezi yashize, ariko bari mu rugamba rwo kongera ubwirinzi bwa Israel haba ku butaka no mu kirere yewe no mu mazi. Gusanga igisirikare cya Israel nticyagize icyo kivuga kuri iyi ngingo y'intwaro zigenda ziba nkeya cyane. Iran ivuga ko ibisasu byayo biremereye byananiye Israel ku buryo birasa ahantu henshi uko byifuza. Amerika isanzwe ifite ibirindiro by'ingabo mu burasirazuba bwo hagati harimo amato n'indege z'intambara. CNN yanditse ko igisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi USA Navy biteganyijwe ko kijyana amato abiri manini atwaye indege z'intambara mu gice cya Israel mu kuyifasha ku rugamba. Amakuru ahamya ko USS Nimitz Globe yahagurutse mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya ku wa 16 Kamena yerekeza mu burasirazuba bwo hagati kubera intambara ya Israel na Iran yakajije umurego. Ubu bwato bwa mbere bunini ku isi butwara toni ibihumbi 100 bushobora gutwara indege 60 z'intambara. Ubwato bundi bwakifashishwa mu ntambara n'ubundi bugendera munsi y'amazi submarine. Ubu bwato bukoresha ingufu za nuclear kimwe na USS Carl Vinson iri mu burasirazuba bwo hagati, nabwo bushobora kwifashishwa mu kurinda umutekano mu kirere hanahanurwa ibisasu biraswa n'umwanzi. Dukomeza kandi, Trump yavuze ko igihe cyo kwica Khamenei kitaragera. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko intambara ihanganishije Israel na Iran igomba guhagarara, Iran ikamanika amaboko nta mananiza kuko nta gahunda ihari yo kwica umuyobozi wayo w'ikirenga. Ati tuzahingirwa umuyobozi w'ikirenga yihishe, ntabwo tugiye rero kumuhanura cyangwa se kumwica, ntabwo ari ubu rwose. UAE cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yasoneye ihazaba abanya-Iran barengeje iminsi bayibamo. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zatangaje ko abanya-Iran bari muri iki gihugu barengeje igihe cyo gutaha basoneye ihazaba bari gucibwa kuko ikirere cy'iwabo gifunze batashobora gutahana indege. Amakuru avuga ko iki cyemezo cyafashwe hagamijwe gufasha abaturage babuze ko bataha kandi ko gishyirwa mu bikorwa kuba maze igihe babayo n'abahasuye hatitawe ku bwoko bwa visa bafite. Ibitero bya Israel na Iran byatumye ibihugu byombi bihagarika ingendo zo mu kirere, bituma abagenzi benshi bahera mu bihugu bari baragiyemo. Ku rundi ruhande ariko Israel yashoboye gucyura bamwe mu baturage bayo bari baraheze ku bibuga by'indege mu bice bitandukanye by'isi. Abambere bageze ku kibuga cy'indege cya Ben Gurion bavuye muri Larnaca muri Chypre, ndetse intego nuko abanya-Israel bose baheze mu nzira bagomba gucyurwa. Reka mbashimire Minisitiri tubanye muri video. Ntibagirwe gukanda subscribe ndetse nakongera kugira ngo tujye tubana gatanu ku kanda. Yarukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Nibutsa kandi ko nyirizina ari ngewe umunyamugu udasanzwe uvuga ku isoko y'amateka ngasogongera ku mico ndinori idacogora umuhamya w'ibihe n'imigambi. Ndinyira amatwi yumva byose, ndinyira inyesha usanga hose ndingo bidahushe ndinga gitanyeganyega, ndumuganura amagambo ndindirimbo y'isoko n'amasunzu. Ndumunyangisa nk'inyange, ndumunyamitima y'ingabo za Kirima, ndinori itarambirwa, indangamigwi itarunduka, ndisoko itagabanuka, ndavuga ngo kurigeli plava eye ne. Dore muri video itaha.